Waruzi ko inyuma y'imbaraga zidasanzwe z'umutwe wa M23 hari ibanga rikomeye ryahishwe amahanga igihe kirekire. Ese waruzi ko igihugu cya Uganda kenshi kigaragara nk'igidashaka kugira icyo kivuga cyangwa igicecetse, aricyo cyabaye imbarutso y'ibanga yo kuzoka k'uyu mutwe nyuma yo gusubira inyuma kwayo mu mwaka wa 2013. Ese ubundi wumvise ukuntu uyu mutwe wavuye ku barwanyi 200 gusa mu mwaka wa 2021 ukaba ufite ingabo zikabaka 38,000 muri uyu mwaka wa 2026. Ikaze kuri Pilot News TV aho tukugezaho amakuru acukumbuye. Uyu munsi rero tugiye kwinjira muri mizi y'isesengura rya raporo nshya ndende yasohotse muri uku kwezi kwa Mata 2026 yakozwe na Congo Research Group ndetse na Center on International Cooperation byo muri kaminuza ya New York. Iyi raporo niyo umunyamakuru Stanley Bujakela Chiamara yagarutseho ishyira hanze amabanga akomeye mu mikoranire ya M23, Ubugande ndetse n'u Rwanda. Fata icyo kunywa wicare neza kuko ibyo tugiye kukubwira birenze ibyo usanzwe wumva mu makuru asanzwe. Nibagirwe gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi. Reka duhere mu mizi y'ikibazo. Nyuma yaho umutwe wa M23 usubiye inyuma mu buryo bwa gisirikare mu mwaka wa 2013, abenshi batekerezaga ko uyu mutwe uzimye burundu. Icyo batari bazi nuko benshi mu barwanyi b'uyu mutwe berekeje mu gihugu cya Uganda, aho bahawe icumbi mu kigo cya gisirikare cya Bihanga, kikaba giherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu. Iyi raporo nshya yo muri Mata 2026 igaragaza neza uburyo Ubugande bwahaye umwanya uyu mutwe wo kwisuganya kuva mu mwaka wa 2021. M23 yatangira ibikorwa byayo byo gushaka abasirikare bashya ibikorera muri iki kigo cya Bihanga, byose bikorwa ku bufatanye bw'abayobozi b'Ubugande. Mu mwaka wa 2017 umugaba mukuru wa M23 General Sultan Makenga yafashe icyemezo cyo kuva mu Bugande agasubira mu misozi ya Sabyinyo. Raporo yemeza ko ukugenda kwe kwafashijwe mu ibanga rikomeye n'abasirikare bakuru mu ngabo z'Ubugande UPDF. Icyo gihe Makenga yari kumwe n'intwari nkeya cyane zirimo Yusufu Mboneza, Jimmy Nzamuye na Leo Kanyamibwa. Babayeho mu buzima bugoye barwana n'imbeho mu misozi kugeza igihe isaha y'ukuri yagereye muri 2021. Abasirikare ba UPDF nibo baje kugaragara nk'abatoza mu bigo bya M23. Ibi byose Ubugande bwabikoraga bucecetse. Aha rero niho haza ikintu gikomeye cyane amahanga yagiye yirengagiza. Kuki u Rwanda rwinjiye muri uyu mukino rwanashyigikiye M23? Ntabwo byari ubushotoranyi nk'uko Kinshasa ibivuga, byari inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu. Iyi raporo isobanura neza ko Ubugande bwari bwatangiye kohereza ingabo zabwo muri Ituri no kubaka imihanda ihuza Kongo n'Ubugande yegereye umupaka w'u Rwanda. Ibi byabaga mu gihe umubano wa Kigali na Kampala utari wifashe neza. Ubuyobozi bwacu burangajwe imbere n'ubushishozi bukomeye bwa His Excellency Paul Kagame, bwahise bubona ko uyu ari umugambi wo gukoresha ubutaka bwa Kongo mu kugota no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Usibye n'ibyo, ibuka ko Uburundi nabwo bwari bwarohereje ingabo muri Kivu y'Amajyepfo kurwanya Red Tabara, aho Uburundi buvuga ko Red Tabara n'ubundi ngari umutwe utozwa n'Abanyarwanda ndetse gushyigikirwa n'u Rwanda. Mbibutse ko Red Tabara ari umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya umutekano w'abakongomani nk'uko abanyamurenge bakunze kugenda babigaragaza kenshi cyane mu biganiro twagiye tubagezaho. Igihugu rero cyari kigoswe. Byari ngombwa rero ko u Rwanda rufata ingamba zikarishye zo kwitabara. Nubwo amateka agaragaza ko umubano wa General Sultan Makenga n'u Rwanda utahoze ari mwiza kuva mu myaka y'1990, ubuyobozi bwacu bwabashije kureba kure bushyira amakimbirane ku ruhande bwunga ubumwe na Makenga muri 2020 kugira ngo Ubugande cyangwa abandi banzi batamukoresha. Ubu nibwo buhanga bwa politiki. Mu mwaka wa 2022 iyi mikoranire yatanze umusaruro ubwo Bunagana yafatwaga ndetse n'uruhare rw'umuhuza w'inzobere uzwi nka Santos rwarigaragaje mu kuyobora urugamba rwo kwibohora. Imibare ivugwa muri raporo iteye ishema ku muntu wese wumva akamaro ko guharanira uburenganzira. Mu Gushyingo 2021 M23 yari ifite abarwanyi 200 gusa, ariko ukuri kwarigaragaje. Abaturage bararambiwe
barambirwa akarengane kugeza muri 2025 bari bamaze kuba ibihumbi 5. Ikintu cyahinduye amateka no kubohorwa ku mujyi wa Goma mu kwezi kwa mbere 2025 hagakurikiraho Bukavu. Ibi byatumye M23 yiyongera cyane kuko urubyiruko rwabonye ko hari ibyiringiro bishya. Abayobozi ba M23 bavuga ko mu kwezi kwa 9 no kwa 10 2025 gusa batoje abakomando bashya bagera ku bihumbi 16. Muri aba harimo n'abasirikare ba leta FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bafatiwe Goma, babonaga ko ibyiza ari ukwifatanya n'urugamba rwo kuri aho gupfira ubusa. Mu kwezi kwa 2026 abandi barwanyi 7500 nabo barangije imyitozo. Muri rusange ubu muri uyu mwaka 2026 uyu mutwe ugizwe n'amashami yose ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise cyangwa PRC, polisi n'imitwe y'abaturage bashinzwe umutekano uzwi nka autodefense. Ubu abantu bagera ku bihumbi 38 nibo basirikare cyangwa iryo tsinda ryose rya M23 imaze kwigwizaho. Urugamba rw'abantu bake ni inkugi y'abakongomani bashaka impinduka n'imindura amatwara. Ese waruzi impamvu abantu bakomeje kujya muri uyu mutwe ku bwinshi? So kugura abantu cyangwa kubashuka nk'uko imiryango mpuzamahanga ibeshya. Raporo yerekana ko abenshi ari abakongomani b'abatutsi bavaga muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane urubyiruko rwakuriye mu nkambi z'impunzi hano mu Rwanda. Nshuti bavandimwe rero, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda Minema igaragaza ko ducumbikiye impunzi z'abakongomani zigera ku bihumbi 82, abenshi bakaba barahunze kuva mu 1994 kugeza kuba impunzi imyaka irenga 30. Igihugu cyawe cyarakwirukanye, cyarakwibagiwe. Iki ni igihe cyo kugira ngo urubyiruko rwihesha agaciro. Sabatutsi gusa, iraporo inyomoza ibikorwa bya Kinshasa kuko yerekana ko n'abahutu muri Masisi nka Eraston Yabaturama, umutware gakondo w'Ibusumba, yafashije cyane kwinjiza urubyiruko rw'abahutu muri rugamba kuva muri 2022. Ibi bigaragaza ko uru rugamba rwa bose. N'urubyiruko rwo muri diaspora kuva mu Bubiligi, Polonye, mu Bwongereza n'ahandi rwaje kwifatanya n'urugamba mu rwego rwo kubohora igihugu cyabo. Ibi birerekana gukunda igihugu kuruta ibindi byose. Ntitwakwibagirwa intwari nka Bernard Byamungu uzwi nka Tiger One na Josué Biyoyo basanze Makenga ngo bamufashe kuyobora. Kuko bisanzwe umuryango w'abibumbye binyuze mu gatsiko k'inzobere zayo UN Group of Experts ukomeje gushaka gupfobya urugamba mu mpera za 2025, uvuga ko M23 yinjiza abantu ku ngufu, ikaba korera icarubozo mu bigo bya Canzu na Rumangabo, bakwirakwiza ibihuha ngo haba ubwicanyi no kubicisha inzara. Ariko kuri twese tuzi nuko igisirikare gikomeye kandi gishobora guhangana n'ibihugu birenze kimwe kigomba kugira discipline ikomeye, cyo bita military discipline mu ndimi z'amahanga. Ibyo bitica rubozo inshuro nyinshi ni imyitozo ikarishye ihabwa babandi bafatiwe ku rugamba FARDC na Wazalendo babashaka kugumuka. Ingabo 38 niziyoborwa mu Rwenya. Imyitozo iyobowe n'abagabo b'ibigango nka Colonel Lewo Kanyamibwa, Moyize Byinshi na Captain Ernest Sebagenzi. Ibifashijwemo n'abatoza b'inzobere byatumye aba basore baba indashyikirwa ku rugamba, bakaba bageze ku nsinzi idasubirwaho. Nshuti bavandimwe rero, isesengura ry'iraporo rikaba ridusigira isomo rikomeye. U Rwanda si igihugu cyo gukiniraho iyo amahanga agerageje kurema imitwe cyangwa gukoresha ibihugu by'abaturanyi nka Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda kugira ngo bigote igihugu cyacu. Ubuyobozi bwacu buba buri maso kandi buhita bufata ingamba zikarishye zo kuburizamo iyo migambi. Izuka rya M23 na ririya tsinda ry'ingabo 38 rigenzura Goma na Bukavu na kimenyetso cyerekana ko abashaka amahoro aribo bayaharanira. Ikindi kandi u Rwanda ruzahora rurinda ubusugire bwarwo. Kinshasa igomba kumenya ko ibibazo byayo itazabyegeka ku Rwanda igihe cyose. Nk'ibisanzwe rero, ni Pilot News TV, ndabakunda cyane muri abagaciro.